Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's %, ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Shillong Mawlyndep Riboy District bala shim jing itu kerpang daw MP Rajha Sabha Dr. W.R. Kharluki hapo ka phase 2 jong ka sansad adaj gram yojana kala pau sha khmat ha ka jing ang not kata ha ka bapin kala dore ki jaka bat shnong nong kendong daki kampen roi beper ki bakot palat sanpho klur tingka na ki scheme ber kitna traikam ka sarkar. Kum kada kasin jam kani ke Shillong Shakaroi kapar u MP Rajha Sabha ha ka artarik ujlio arja arpan rio ulawan ban Plie ka community Biofloc fish farming unit ha gani ke Shillong ka badai ka projek ka baningkong ya ka balak khmilanti makan kintiu ha ka yo kam yo jam mat ka yo ka kot kinong shong Shillong kani ka community Biofloc fish farming unit ka bakin thop khat sandali ki unit ka dei ka blas dang house nam arja arpulai henry ka la sha pendu hadian arsian ha ka jingrat ka eryong bar hadian pat lapin bha bat pinbit pinbyang hadu bakan dadap pura. Kani ka unit kadan ka jingtmu bandan ka cold storage but ka fish processing facility ha kani ka Shillong kanang bagi nong shong Shillong ki ba im nakakam redok ha kin laban yo jingmen toy. Nalor kani u MP Rajha Sabha la Pliru ka livelihood service center ka Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS artli ki top pinlang balashna na ka MGNREGS ka guest house balashna lingba ka scheme MPLATS baga yeng school bala trade ka jingbay tingka na ka scheme CMSDF but MPLADS. Hagani ka sngi la samro ikijingtip kumno ban pintray ka me ka Biofloc fish farming unit shaki khat sandali ki self-help group ki bregi nong yo mentoy. U MP Rajha Sabha la Pliru iki manong rim manshnai ki surak Mawlyndep umbir but umyu kwan ki ban long ka jingin tiu ya ka yo ka kot kinong shong Shillong ha kini ki Shillong. Naki officer ka jingkalat dur ka Shillong Mawlyndep lingba ka SAGY kala urlong nagi jingya tray lang ki balab wanra palat sanpho klur ka mangtingka naki scheme baper. Kini ki scheme ki kintup nyo point prapu kandai klur nakatanat PHE, art point kandai pu art klur nakatanat fisheries, iway point life way klur tingka naka PMAYG, Sanpu kandai point life way lak tingka naka MGNREGS, but life and real point kandai pusan lak tingka lingba ka NRLM. Haring kat ka jingkershan ka tanat tourism, PWD, MEPDCL, Power Grid CSR, mat kiway pat. Nalor wo MP Rajha Sabha ki wake bala ai jingkren ki kintup yo ba Merthong MCS BDO umsning CNRD block ubala pediang sobha ya baro jagane ka program. Urang ba Shillong ka Mawlyndep ba Jinu Kharbuki ka kong MA Kongjliu SP of Fisheries Riboy District u R Brahma MCS Project Director DRDA Additional Nodal Officer SAGY u Officer nakatanat Fisheries Shillong but u Dr. Celestin Lingdo MLA ko umsning. La penshong kun ya gani ka sngi de jing roi ki jing shat ki khana school ha ga bala sakhi lang de nong shong Shillong ka Mawlyndep bat ki thain ba marjan. Ilaskal ya gani ko project na do anjar athulai Kani ka basmosi ka long ba kalawan ke eryong kalakit la arsin yang gani ka Biofloc ka jong ni. Nakam day ka commitment ka jong i shongknor i jong ni Dr. W.R. Kharluki iba adopt siya ka Mawlyndep. Iba ship review meeting kaway hadir kaway ban penurlong bakan long tani ka scheme bakan long ka takalay good program ginumyo ban yeng ka kani ka scheme ka mamtasi. Tikulay pun sa jadi the dedication ke jonghi ke dunia lamni ke jonghi ke bab penuan kelum lang dan ite song lang yaki effort sigi jing train kam jong barok ki department bagila bandan ye kanika Biofloc ka Biofloc scheme ke jonghi kanika scheme ke bagi sedang kanika community cluster based intervention in emerging aquaculture kanika pilot project but kalong ka project ka bathau kerpang katkung ka pilot ka baningkong bagin persyang yang ka Biofloc farming na ni rupam rido ka po ka Biofloc ka baningkong do hang ni Mawlyndep kani ka program kasdang na kajing ang note jong ka Shillong ka balawan na ni ba Kharbuki iba Jinu Kharbuki ha arjar athoway hakata ka arjar athoway iwan shangi ka department but yong ikwa kan sedang ni Biofloc farming but ikwa bachna ko ka demo unit hang ti hayeng na jong nang niya ngin sa sedang banwan lam shwai ki capacity building program la ni ki program ki baay ka training
hang ni Shillong, yaki self-help group, yaki samla Shillong, bagi kiwe. Hadiah nang ni ngin sawan dah kani ka program nang nasagi ni opportunity bangin snai kani ka scheme la ni ka pilot project but naga fish farmers development agency ha po jong Meghalaya state aquaculture mission 2.0 jong ka department of fisheries ni la yo ka sanction na ka benda kani scheme na benda Klur kendai po anlap kani ka scheme kani ka way na kibanangkong ha ka ba ni yo ya ka end-to-end solution. Kemudian ikan ni kena scheme banado basdang, banado bakut kumno bapindi, bapinyo, ya ka bainong ka jongpi ni late lang kelum ha kena scheme. Ti kani ka biofloc kamdei ka baningkong ni ladyak shwa ya ka jipni sembai doha ki belayo iba awareness mangyang ibadon hang te haneng hapo unit hapo jong ka Mawlyndep ni te esong ya ka bagani ka production unit ka bagi ka community production unit jong ki SHG hatlai ki SHG baga kyu syuprang VO ka ban shimti ya kani ka ban penni kita ki doka nang ni pat niladon lupa ki entrepreneurs ki ban penni pade ya ka bam doka hadir nang ni pade ngindon ru ya ki way pade ki SHGs ki balaban shim ya ka transportation unit nang ni shubu pila penni khamtam pade kandon lupa ice plant kani ka cold storage Badadep nang ni pare ha Shillong ki bakam hajan Ishna yaga fish processing unit. Tika ni ka project kamne ka project ka bakut tang ha jing pili dokha nila perkhat yaga kum ka end to end solution. Kamut ba na do ka jing mi usambai dokha hadu ka pindala ban di yaga hayo ba pinyo yaga bai no shalai sesem nila la shna yaga ta scheme ha ta ka rupam ba Pinong dan kam balik wat pada syawai ki jaka ya kinu ki ban penha dan ban penyo yo yupin. Kani ke program ko mangila om nila dep nunta ya production unit ban sedang saya di post harvest dan kita ki jipni processing unit banang ni syahmatsa ni nam ya kani ke program but katum ke jingtip di nakani ka biofloc unit ka Mawlyndep community cluster unit Nila ban penmi jan hadu arthau tan ka dokha kata ditang ka shi cycle kamut kani ka cycle ka jongi ka pher pum no nga jingri ha ka pum phiri shi snem tin sayo ka dokha ha kani ka community biofloc pade nila ban ri hendrio banai da hinyo banai but ha ko ka shi snem shi teng da ni shi snem nila ban ri rc ne ka dokha ka jongi nang ni nila ban penmi arthau hajar kilo ka dokha haka shi cycle kamot haka brio banai lagi ka nyo banai kata lada ka unit ka trailut yakini ki apho south ki tai ka trailut milapan yo ban penmi anu 8,000 kilo ka dokha bat na kani ka 8,000 kilo ka dokha haka shi cycle kamot haka shi snem shi teng lagi shi snem milapan yo 8 cycle kalong 10,000 kilo ka dokha milapan penmi na ini iwe community biofloc unit Kamkut tanghanta kadang translate kadang penkelaya kadang haga inlang kesala katmu pinyo mo bapinra siye ngani magabiu kan yo bata siye kalong kumba si Klur sau polak haga system pinyo polak na benta ka si second but si Klur sau polak na benta ar cycle tingi kermen nang ni shikmat bagani ka inauguration hawai kali kasni kaba kemen berkesni kaba ni ai tino ya kan program shapi hendai ni kwin ti ru ba pinya treshit rehem na ka benta kan ni ka jing yo jing kwat jong ka snong ka thau ka jong hi namal menta kam ni ka jing kut jong ka program ka ka jing stang jong ka examination ka jong hi ha ka fisheries ba phila ban pinni ki do kha nang ni ba ni kemen ba nang ni shakman mencuai ni ong ba ka do kha ni yo tang na ka dam Dimentang nanti naga Shillong Mail ngin yo ban ong Meghalaya ka make fish dan ika dokha jong teri hasi ka jong ni jong teri Meghalaya ka jong ni. The exactly 2022, 1st June, it is 2nd June, 1st June first meeting dong segi ho policy office, kama wajib di dalam di pintu ni lah dalam mobilization how to go ahead. The direction dong we have, achieved what is here to be. We feel that we have achieved. We have some of us speaker, and then I appoint me work.
Sama nakilang zona undi bakot ini di Pakistan. This is the beginning. This is the beginning of new journey from here. Sebentar ni long kuma exit zona Sagi under our honorable MP sir. No, his term will be over within this June. So his hand, the golden hand, which the support they have given to Mawlyndep, it will end. But it's a new beginning, new journey beginning. The infrastructure he created, okay, that have to be translated into our achievement, no? And simple is that, what's the impact? So we have to carry out all the department, the impact, assessment impact. Kan no jimunto jimyo non naka Mawlyndep jose. Sumba tell me, nado ningkong na block we have a fair infrastructure na block. Kong medal ada kong tinggi na abu bonba let kong vision student just niru the launching of the Biofloc, one of the big achievements, the new project of Meghalaya, one of the new, modern, you can say, in terms of the technical level of the fishery department also. With the translation in terms of economy. The concept of Sagi itself today is interested, then socio-economic development, then economic and overall how much the society has gained. Then fourth point is that in terms of Sagi was environment, to take care of the environment. The word environment, after Nilalong meeting for June 20, then immediately on the July, I think Shitayong in up in Mawlyndep would be we have the record. We use scheme at this office, somehow in Klur. Then there was the mobilization of the self-help group. The first action on the Sagi was the cleaning drive environment. And Sagi 2, the concept on Sagi 1 was there, then Sagi 2 was to monitoring. The monitoring level of Lomba, then we have adopted that sequence of operation. We follow up, meeting to meeting, like the government in terms of conversion, in Plie. And everybody has started, contributing. That means the contribution coming from the department actually was a saturation of their specific scheme. Every department has their own scheme. But the idea was that in Sagi, please bring that scheme to that village and saturate your scheme. No. We have got 9 departments, like a block, mission action, and I, for example, Atiar, we tried to bring saturation, pension treatment, cow Russian, PMAY scheme, even the horticulture department also, they came, awareness, even the veterinary department, they didn't contribute in terms of money, but they contribute in terms of awareness program. The knowledge sharing, that was also part of conversion. They came and gave awareness about the poultry, vaccination, carry out. That every department they have tried their best. So I thanks to all the department who has contributed so much for the Sagi village for Mawlyndep to achieve the vision of Dr. W.R. Karluki. And the concept was seeded in 2014, 11 October. That is the birthday of J. Prakash Narayan. So, and his birthday, the Prime Minister Sri Narendra Modi, they brought the Sagi. The concept was from the Gandhi, the concept of freedom, the concept of Swaraj means self-sufficient. So we move ahead that way. In short brief, like if you see that in terms of a monetary, it's a rough approximate. Ni kumayo ni along the fishery department. What we have our data is around 2.91 crore, maybe more than that. Okay, this I'm giving tourism 28.89 crore. Right. Then we have got even the PHEs, 7.89 crore, the whole project. And PWD crore is around 8.55 crore. Then what Meda was telling that is a classic example that Biofloc the scheme now to one project, one Maria. Then the project that they had this project is never a finalized data on TPR. Somewhere a dynamic figure or something like you need flexibility. Now we have got DPR, you got a 5% escalation price or some on miscellaneous cost.
Somewhere here in Biofloc we face a problem like what we have never thought that way belong, and we have overlooked and estimated we'll overcome it, but it never did. So our project was delayed because of power supply. Dia kumpul sebenarnya ke Biofloc. Actually, orang ke Biofloc, Biofloc tank. Kalau pun siapa nak additional fund, nama tonton kau kerja kau hair asnatung. Yang kali kita hisaka juga untuk hair. Kami orang kita berapa sebuah nanti kita tonton, untuk kategori warga intensive agriculture. Tapi perlu kita ini jadi masuk ke investigasi. Kalau kita beli ke Biofloc tank, kalau bagi kita, ya pikir bahaya ini pemain kesini. Omdai kami kapung, lapan kali lokal itu di Aibam, di Aibam. Entry pada Biofloc one tank, ya pikir haman kesini, tapi ini konsumen porter tank, nama kenyat deh. Ya follow baik untuk training balai, baiklah district office. Tank tadi, dia juga hari ini ada kedua, Mawlyndep community one success hari ini Biofloc project. Dia harus kerja dengan prinsipal di central scheme bersama India kapwa ekonomi dokter, ekonomi dokter bikin level. Ini implement dari subsidy scheme to KMS why people yang promote items bagi implement. Nak apa submission bagi implement. Nanti kita kena scheme bertempat mengi di beri di Plie. Ini nanti tak efektif sama. Dia kau ini apa tadi ini kalau central government stress high ini bagi Mawlyndep jadi pensiun scheme. Okey, kemudian kau ni ada di GIS. Ini ada di group accident insurance scheme. Ini ada di Mawlyndep dan MSY. Ini bala apply di scheme. Ini scheme ada di tiba redok di nongkrong dokar. Oh ini pun di dia ini nanti kita mesti berdiri dokar apa? Nongkrong dokar nak hilir, nak dam dari. Mungkin ini kita apply dari ramah kerja insurance scheme ini. Jadi ke scheme Meghalaya tu di Mawlyndep di fisherman itu ini ke premium rasio baik nak government 100%. Kalau ISP atau central government. Dia untuk ada tempat itu di betong dokar dan ke Shillong Mail di hitam dua ini dia kita kena cakap betong dokar. Itu hak rentai dia ini di dalam fisheries itu hai di komenda konsil. Banai keteng rumah tadi keteng supaya macam senang. Jika mau dari yang sungki nomor AA halal ke scheme. Jika kamu pada sebuah ketika development of reservoir, no. Kini development of reservoir ketika muntah sesuatu government ini ke stress happen dah ini ke scheme muntah. Mantap pun kita mungkin buat ini scheme. Ini ketika scheme tu masuk berfaiz kandai meeting kandai apa mereka kiat culture yang dokar. Kata kali company dokar hero ini dam. Kita nak tak reservoir. Kemudian orang Meghalaya kata tahu itu minimum. Jadi dam ini bahaya itu Mawlyndep electricity. Itu buat area atau kumba 717 hektar. Batnak dia mendriu kah kendai jadi tang dari boy. Dia kalau kumba kendai 10%, kata lah hari boy berboy last kali. Dia yang kena scheme mana yang mentak bagi orang sedas government. Kata bagi hak form as a society. Dia ramai yang ini scheme dulu tentang ya, but society ya side by side bagi jadi cooperative society. Di cooperative society berinform ya fee yang kena ke group, but ini pada pengen party proposal. Kementar kena ke tangya, NTS lebih dalam itu interest ini bersama macam ini di wat, di nomher, di umnyam. Kadang Plie berinform society, maybe itu di SNCG berinform society ni pun. Lebih waktu untuk ke culture, dilakukan propose. Dia ada di satu kedai, dia pintu yang jadi Journal of Fisheries and but really ARCS about registration. He must have done a joint meeting between the society but the fishery department. Benda kedai ka proposal. And then kapalai kedai kedai FIDF scheme. Ibu mereka scheme na yang jom kami dah lihat pun empat sim berumah kedai Shillong Mail. Jika interest ni ka tuna apa? Ansompat ID ka subsidi dapat proposal. Pemilihan ke scheme dalam di baru online sebab cek pakai gini ke online di kedai FIDF portal dan cek itu kita nak apply, kita nak apply, kita tidak akan apply. Jadi kalau kita belum sebab PCCA masih kita ni mampu satu Shillong di pun hari ini kita anda ini karakter yang lami semua.
They like beginning to grow on so rock like the lab and apply to by the air, but in the Mekai, the aquarium shop cafeteria. So far in Patominica, aquarium shop cafeteria. They don't take up a season having the night of depth so long, but don't take away the aqua and a bacala. You won't have to pay when you got track, have to pay still a aquarium shop with cafeteria and a track like this. Then plus on the marketability of the yard, you pay in Sangiape. You take it off, but in di sa report. Isa Brahma penaga panang video la trish pun kita. Anten urlong ye ni scheme bapher ban wan national. Lingba kejingarap jong MP jori. Lingba kejingarap jong MLA jori. Lingba kejingarap jong officers jong Land Department of Health. Isa pai hadu undi mau jam jong kani sini ke pemerintah. Tengamla ban ngomong ye kiwe bat kapan lingkong apa sa bat kapan yai sa kadulur kejowi adu kilong kumin adu kilong kepala adu ki happy pare minum klet su ye kadur jong happy dan dana kadulur kejowi kare kecing adop kejong i yang ni pun pemadal ke village pun kesagi tu kata kada wilong kumbang wilong kadai satang yang ni ilale kapenta kapade panle na chinga le no Shillong UI kamonda ketika jinggu khu pat chinglam enti jongle blena ro ta ofisa na ki por chef por na pi kemen por kia nangta pade baro konju sabrama komeda bla tristom hadu ber pelong di Biofloc director Mawlyndep director Mawlyndep ai ku promosi iru ngai dong la tristom pan ulong ni kamero namla pan pau pada kecil snow kia mensi ini cinca kita jah snow cana namla pan trai naladi lingba kani cingarap jong kini ki kendam kilendang ilong kumli mangilong ikiu nyangkat baki wei snow nangka ni ai kublelu sedang mamacan kumpul kumnyo kumnalang bagi snok tilang bagi hakidu kinu dibenta kajingkan lang jong kinong kong kirang baslong jong duwe isang ini pensingan pensaat nang penslori kadai sa kamang jong kinong song pada ban tracy tom ya kata ban riba suma pilayos ngau ya kata kasulok ng suppletion, publish bonsai kasulok belada deplu, baki bandang wanru. Kalong kecil tu. Ada setang mangi ginong song pada bandi ban suma, ban simkiai ini kikam, ban buromi kini kecingala jong ini romba. Try ke di mana dok ha tang hayong tu hap panra ngi wei Pakistan. Dengan try kini kan orang kecing kerkui, bah, hiok le mentan begim memang, kemudian ini dok hang ini dengan try diberi kinwan, ini dok kam melek snow kinwan hang ni, bertian ini dok hang mobil, but, oi, snow kemenru, apa pun kita menjonga at least santali ki village ki bunga adopt, oi, lightly, snow bun, nomor berapa ini the result. Artily, Hagoro Hills, request no Chief Minister, why artily, Kagadia, Hamalet Sete, the Kambayai, Hamadot City, Kambayai. The Nimla on Poise, and Ray lightly, a Kambayai, and Mawlyndep going, Clear Sem going, Nanta, but the Mawlyndep. Di kemudian orang kemudian yang tourism kini ketai, kemudian yang lagi idang don kok show, hakane ka narang yok scheme the donor la approve, mutang up segaf ban accept naga finance department central government, kila pun yok ada Klur something to develop ya katakan. Kalau begini jual, kalau begini yok, jadi nak hilang pada begini yok try lah jadi lengkap ni, maka Mawlyndep angin. Rekomendasi telah ada kelomba kekliasan.
TSM ang form adopt yung nga village, ang kali na kita betray the world vision. Ang ayaw nga kasi nang magduktam, ang ayaw nga TSM. Ang ayaw và persiang at bala na mag-stroke, but hangto nga siya, và hoy, kapora pangidang puli, iset ong ba, the Deputy Commissioner na nili, BM is the backbone of the Indian administration. Kaya natry ka, the BDO is actually the backbone of Indian administration. Kaya kam hang ni kaya ipet, BDO jompi, bak perman ko po. Kaya kam hang te kaya ipet, udah video hang te. Aduh pa, masih yang siam. Ang dapat kenria yung video, kaya SM orang ke politik semua. Kenria ni dengar menulisan, nama berapa ini mereka. Dengan ang pergi doktor, hang te idon bok, jadi udah arkitek, yang isnan duduk, tunggu yang sepok hari. Tamu kilom, topoi sepok untuk amau di bagi senang. Di sakawai keba yo kalau ke kami Mawlyndep yang nak berkontribusi kita ke solar light. Jadi hang tepat nak whole village yo ke solar lamp. Di hot ini kita bersama beliau jomi, hendrai kumonong kumonong berwai di konhep. Kaya kita ini kerku play bengam pi di mana ini sekri. Namda kumonong Abang ibu nama di Riau Hajar, di hot, nanti kais not college di Puan, non presiden di NPP, di Ruben, di dalam bangnya, dan Kroy even join NPP, sila join lang, di dalam Janus Ketri. Di habang ejit ini, di DMI, tangan terakhir yang bau daman, Ruben, poyanga, di kumta Mawlyndep, kemudian kita di penyiar berat, bah. Yo, yang dia bukan lokal, village. Kemudian MLA mana, bila bersama nirap kita IRI, bah, kemudian pun tray stop. Kenapa bukan dia kalau kita kerku, di sini kita. Dan mau hamar senwan ke NPP government, marga he sun cast dan hills, macam itu kita kemudian kita cuma kai di bawah. Dekat kawai ke kerang suri dekat papuan padon di situ. Inang kong nama Mrs. Nong hari trash nong nantun amuli. Ang CM sir, we need money to buy 3.5 crores. Diminta kerang suri kedai kawai pula banana, buat itu development kawai. Aduh katu. Kereta kawai, kamu kerpat ini sino. Kini kawai kita hana kita sino hana tunduk. Kini kedai kawai kawai. Kan dekat no roy pa snow tau to kini kasi na hiya pateng lo handai anak yung to bodon tlen anak to bodon taro hana uto le kung to bang to snow ha kini gare ko jot ya gari snow bodon ba paling on kata kala ya ba ka ko dia no ba na try titik hana yung non gadinya ke dia si por ba kan dahai menta ka ya be snow ha Riuran ba di long kapa long back keno keren markama what you make itu ka hana itu balai mo ngapa ni kata bahwa snow to bahwa sya hukum kini kiai ban pat kani ka ba kumun ong stang ban kai usok mila ban su habis ka ban kai usok mila ban pom ni tak ka ba di sesisian so komen ba list ini projek jongi hamni kemudian orang ketuka behar itu tanam glider kena take off kesong happy mentah bukan orang stable tahu ke take off Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pindon kam daki mar ba mudon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya